üstünden azındaki 9'luk verildi. Hazır 9 baştaldı. 25 fraksiyası menençe. Bunun gece teknosolfuru vardı en bir şey baldı. Bunun üstüne hazır setka koyuldu. Bunun üstüne setka menen mineralni удобрение жидкость бар. Жидкостьті береді да, ана кейін ақырғы 6 сантиметр басады. Судағы тұрбайды, анан жаңағы бізде көп жерде жөнөтөт да видеоларда баягы бупалан асфальт, ошо бупаланбайт. Сиз айтканда самолетпен отурганда ошо жылма отуруп кайра жылма учуш керек да. отурат. Азыр уже полный рулежкалар дагы бүтү. Уже 900 полосы 9 кетет. 450 ар жагынан дагы 500 метр узартабыз деп жатышпыз. Sağ olun. Дай güç kuvvet versin. Уже полгорының içinde asfalt kaldı. Öz-özünde firmalarımız kadımgideyde salat verdi. Buna proyektinde özümüzden bulungan palasanlıkında bunu da. Buna Приему баягы учуп келбиз. Учуп кетүү өзүбүз менен кыргыз балдары. Мына баардыгы кирген жерде. Полностью. азыр деталь чыгат. Can, auksion bitmeysin, şaşpam. Auksionda Şaştırgan. Oktyabr, geleceğimiz oktyabr çekilsin bana bunu. Sentyabrдын айында биринчи самолет келип калат. Анан декабрга чейин дагы бирөөсү экинчиси келет, кийинки самолет где-то бир апрель майларга үчүнчү самолет. Бuyog'dan kelib, boymalar bu yerga o'tda kontrol. Aleyküm assalam. İşin ilgili olsun. Bak işte gider. Kaç istasın? Kaç istasın karalar? Kaç istasın? Bak şu. Өзүнүн көп аэропортто рекалар деле койду. Koyup koyalım. Жақсы. Жақсы көрініп бak biraz. Отлично. Büyük var. Yarın da şöyle yapsın. 40-50 yıl жетет. Андан кийин бул да кичинекей болуп баштайт. Айтат, окуй муну чоңойтпасак болбойт деп. Азыр Бишкек менен Оштукту чоңойтуп атпайбы? Ошондой болот да. А бул бир 40-50 жыл тейлегенге деген. Спокойно. Manas aeroport kırası bayağı 80 yılları. Bu aeroport kurulmuş. Ал убакта Манас аэропорту азыр болсо кеп келе дейли болуп.